nongeye kubasuhuza mbaha ikaze mu isomo ryacu rya gatatu ry'imibare rikurikirana n'iryo duheruka isomo rya kabiri ndetse n'irya mbere. Muri iri somo rero ryacu rya gatatu ry'uyu munsi turakomeza twiga kubara kuva kuri 21 kugera kuri 30. Ubushize mu masomo yacu abanza twize kubara kugeza kuri 20. Uyu munsi turakomerezaho guhera kuri 21 tugere kuri 30 ndetse tunige gukuramo. Kugeza uyu munsi twari tuzi icyo gutera ukuntu bateranya. Uyu munsi rero turiga gukuramo. Nkuko twabibonye rero mu masomo yacu abiri abanza, kugeza ubu ko tuzi kubara kugeza kuri 20, noneho kuva kuri 20 nidukomeza kugenda twongeraho rimwe umubare ukurikiyeho turava kuri 20 nitwoteranyaho rimwe tubone bibaye 21, dukomeze gutyo tugenda twongeraho rimwe bibe 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Turabona ko 30 ni twongeyeho kubara kugeza ku 10, ni 20 twongeyeho 10, cyangwa se 22. Murabona ko ni ya 20 twari dusanganywe tukongeraho kabiri, twakongeraho intambwe 5 kuri 20 bikaba 25. Gutyo uko tugenda duteranyaho bigenda bihinduka. Nyuma rero yo kureba uko tubara kugeza kuri 30, turakomeza turebe akandi kantu gashyashya uyu munsi, ariko narindiho mbabwira mu kanya, twita gukuramo. Gukuramo rero nk'uko twabibonye mu guteranya, turibuka ko urugero dufashe 3, za ntoki nk'eshatu ku kiganza tugateranya izi ntoki 2 ziba intoki 5. Ariyo mpamvu twandikaga 3 guteranyaho 2 bihwanye na 5. No kuvuga mu guteranya twabonaga ko ni umubare umwe duteranyaho n'uwundi tukabona undi mubare. Gukuramo rero nabyo bijya gusa. Tuzajya twandika gukuramo dukoresheje kano kamenyetso gatandukanye k'akarongo gatambitse, ariko kaba ari ugukuramo umubare ubanza tugakuramo umubare ukurikiyeho. Tuzajya dufata umubare munini dukuremo umubare mutoya, hanyuma tubone igisubizo gihwanye n'undi mubare. Urugero, nidufata 5 intoki 5 tugahina 3, nuvuga tugakuramo 3, harasigara 2 zihagaze, bitume twandika ngo 5 dukuyemo 3 harasigara 2. Kimwe nuko nidufata 5 tugakuramo 2 bihwanye na 3. Urundi rugero dushobora gufata ni 3 gukuramo 2 bihwanye na 1. Murabonamo gukuramo turasubira inyuma aho intambwe zingana n'uwo mubare dukuyemo. Nituva kuri 3, muribuka mu isomo ryacu rya mbere, nituba turi kuri 3 tugasubira inyuma y'intambwe 2, no kuvuga tugakuramo 2, turahita tugera kuri 1. Kuvuga twandike 3 gukuramo 2 bihwanye na 1. Nidufata 10 gukuramo 1 bihwanye n'9. Twabibona nk'uko twavugaga gutera intambwe dusubira inyuma, 10 dukoze intambwe imwe dusubira inyuma turahita tugera ku 9. Muribuka mu isomo rya mbere twabonyemo ku 10 rikurikira 9, cyangwa se 9 guteranyaho 1 bihwanye n'10 mu isomo rya kabiri. Uyu munsi turabona ko 10 nidukuramo 1 biraba 9, cyangwa se 3 gukuramo 2 bihwanye na 1. Murabona ko gukuramo biroroshye. Niba twarakurikiye neza guteranya cyangwa se kubara, murabona ko no gukuramo byoroshye. Izindi ngero twafata, turabona ko 2 nidukuramo 1 bihwanye na 1. Kuvuga 2
nidusubira inyuma h'intambwe imwe turahita tujya kuri rimwe, kuko rimwe niyo ibanziriza kabiri. 3 gukuramo 2 bihwanye na 1. 10 gukuramo 1 bihwanye n'9. Urundi rugero, 10 nidukuramo 4 bihwanye na 6. Kubera iki? Ni ukuvuga nituba turi ku 10 tugatera intambwe 4 dusubira inyuma turagera kuri 6. Biriya biranatwereka ko 6 nituyiteranyaho 4 biraba 10. 30 nidukuramo 20 bihwanye n'10. Twabonye mu kanya turi kubara ko kuva kuri 20 nitugenda twongeraho rimwe rimwe turagenda tugeze kuri 30 tumaze kongeraho intambwe 10. Ni ukuvuga 20 guteranyaho 10 bihwanye na 30. Ibyo bishatse kuvuga ko 30 dukuyemo 20 harasigara 10. Kuvuga nituba turi kuri 30 tugatera intambwe 20 dusubira inyuma turagera ku 10. Ubwo rero turaza gukomeza hano dukora iyi myitozo aho dufata 10 gukuramo 2 bihwanye na kangahe. Muze kunshakira igisubizo kijyamo hariya. No kuvuga 10 nidutera intambwe 2 dusubira inyuma turagarukira kuri kangahe. 20 gukuramo 3 bihwanye na kangahe. 30 gukuramo 5 bihwanye na kangahe. 20 gukuramo 6 bihwanye na kangahe. 10 gukuramo 9 bihwanye na kangahe. Dukomeze iyi myitozo, nituyirangiza turakomeza dukora n'indi myitozo aho dufata 2 gukuramo 2 bihwanye na kangahe. Hano nabakopeza mbabwira ko imibare iyo umubare tuwukuyemo ubwawo dusubira hahandi twatangiriye kuri 0. Ni ukuvuga 2 gukuramo 2 bihwanye na 0, kuko nituba turi kuri 2 tugatera intambwe 2 dusubira inyuma turagisubira ku ntango nyine muri 0. 4 gukuramo 2 bihwanye na kangahe. Komeze mushaka ibisubizo kuri iyi myitozo yose. 10 gukuramo 7 bihwanye na kangahe. 20 gukuramo 8 bihwanye na kangahe. 21 gukuramo 9 bihwanye na kangahe. 28 gukuramo 2 bihwanye na kangahe. Hano byose ni ukugenda dutekereza kuriya twavunaga. Nituba turi kuri 28 n'urugero, cyangwa se 17 tugakuramo 6, no kuvuga tugasubira inyuma intambwe 6 turagera kuri kangahe. Icyo kiba igisubizo. 25 gukuramo 5 bihwanye na kangahe. 24 gukuramo 14 bihwanye na kangahe. 29 gukuramo 9 bihwanye na kangahe. Dukomeze iyi myitozo dufate 23 guteranyaho 11 bihwanye na kangahe. Hano tugende tubivanga duteranye dukuremo twiyibutse turebe. 6 gukuramo 4 bihwanye na kangahe. 25 gukuramo 6 bihwanye na kangahe. Cyangwa se ni kangahe twakuramo 6 bikaba 18. Ni ukuvuga dusubiyeho inyuma intambwe 6 tukagera kuri 18. Ubwo twaba twahereye kuri kangahe. No gutekereza tukiyibutsa, ntabwo bigoye. Niba twibuka kubara kugeza kuri 20 cyangwa se kuri 30, ubwo turashakisha kugira ngo tugere kuri 18 duteye intambwe 6 dusubira inyuma. Ubwo twaba twahereye kuri kangahe. Cyangwa se 12 gukuramo 7 bihwanye na kangahe. 16 twakuramo kangahe kugira ngo bibe 13. No kuvuga hano dushobora kukibaza gutya, turi kuri 16 dushaka kujya kuri 13. Ubwo twatera intambwe zingahe dusubira inyuma.
9 gukuramo 5 bihwanye na kangahe? Ni kangahe twakuramo 6 bikaba 20? Hano no kwibaza tuti kugira ngo tugere kuri 20 dusubiye inyuma intambwe 6, ubwo twaba twahatangiriye kuri kangahe? Ntabwo bikomeye nitukibuka kubara kugeza kuri 30, turashakisha aho hagati umubare twakoresha hagati ya 0 na 30, ku buryo nidukuramo 6 biba 20. 21 gukuramo 12 bihwanye na kangahe? 28 gukuramo 25 bihwanye na kangahe? Ni kangahe twakuramo 2 bikangana na 6? 10 gukuramo 0 bihwanye na kangahe? Hano kiroroshye kubera ko gukuramo 0 ni kimwe no 0 turibuka ko ni ubusa. Gukuramo ubusa rero ni ukutagira ikintu dukuramo. Ni ukuvuga 10 gukuramo 0 bihwanye na kangahe? Igisubizo ubwo ugahita mugishyiraho. Ntago nkibabwira ariko murakizi. 28 twakuramo kangahe kugira ngo bibe 14? 27 twakuramo kangahe kugira ngo bibe 8? Ni kangahe twakuramo 13 kugira ngo bibe 15? 8 gukuramo 8 bihwanye na kangahe? Hano hari icyo twakoze kijya gusa nkacyo, ahantu twarebaga umubare iyo tuwukuyemo undi sa nkawo uko bingana turabizi. Dusubira hahandi ku ntango, hahandi twatangiriye tubara. 21 twakuramo kangahe kugira ngo bibe 20? 23 twakuramo kangahe? 23 gukuramo 6 bihwanye na kangahe? 30 gukuramo 0 bihwanye na kangahe? 15 gukuramo 5 bihwanye na kangahe? 30 kumaze kubona ko ihwanye na 20, kongeraho 10, twabaze kuva kuri 0 uyu munsi tugeza kuri 30. Hanyuma 10 gukuramo 10 tubonye ko bingana na 0, kuko umubare wose iyo dukuyemo usa nkawo biba 0. 30 gukuramo 10 no kuvuga nituva kuri 30 tugasubira inyuma h'intambwe 10 biraba 20, niyo turaza kugera kuri 20. 30 gukuramo 30 bihwanye na 0, bihwanye n'ubusa. Ndabashimiye rero kuba mwabashije gukurikira isomo ryacu ry'uyu munsi. Ndongera kubibutsa ko ufite ikibazo ashobora kucyandika hasi muri commentaire, cyangwa se igitekerezo, icyifuzo ku masomo yacu. Ikindi nkabukomeza mbasaba ya nkunga isanzwe yo gukanda subscribe cyangwa se sabone, muyaboneshe kuri chaine yacu, hanyuma munasangize abandi ku isomo ryacu ry'uyu munsi. Turabona ko kuva ku myaka 5 kuzamura umuntu wese yarikurikira. Murakoze rero, mukomeze kugira amahoro, naho ubutaha mu isomo rikurikiraho. Murakoze.